umhlobo kunomxholo pha show abantu befona pha sister apha ngeEasters kodwa why le ndodana afuneke xa kuthiwa Easters yona afuneke ikhuphe igazi mhlatshelo kaloku umhlatshelo wemphefumulo kaloku andithi nabantu abathweleyo kuthiwa every kunesizini kufuneka kuhlatywe ngayo but uyayibona irongo lento leyo because iburich bakho wena abuburich bakhe yemana okhokho bebe rich sister bebehlutha bebe right kune order asitsho uba mhlamba abanye bengana nyawo ezirongo behind uyayifumana into enjalo ngexesha kwakusekho qamata exactly no exactly uqamata siyamazi basinoqamata and mamela untsikane mayiprofeta eprofeta masiyidube futhi lento icaca sengayeki phakathi untsikane mayiprofeta eprofeta ethi untsikane kuzawufika incwadi nabantu abanezinwele eziyephipho that means ebekhupha isambulo untsikana ayinguye lo ndiyambona pha kutyala lamawele efika futhi sinalento thina sasikhule kuthiwa izinto zesintu zemfihlo ziyisecret singaba ngamaXhosa sonke kodwa kuba nezinto thina esizenzayo ekhaya eziyimfihlo ezihlukileyo kuneza kowenu yintoni lento ngoku sesingena kuma social platforms inyanga zangoku zithethe imfihlo zobunyangi zithethe imfihlo zokwelapha because we hear them uba yenza ukuthi nokuthi uhlanganisa into ethile thina sasazi izimfihlo ezo zinto ucimfa ezo zinto ezenziwa yintoni also okay point yokuqala ngathi ngayilina lesi so I think question yakho imnandi kakhulu is because of is also mina benrawundwe ngabantu abaright yabona mina benrawundwe ngabantu abaright sesemakhaya I think bendi align nesithunywe ze right bezikwazi bazixhumanise nechomi ze right because ibody yami idinga umsebenzi wami udinga ibody yami not abantu abaloko bexibuza bahlale futhi bahlale like ichomi ezi yabo unid umuntu ozokufeed men funa manje isela ialcohol siswami disela ngande ichomela man di enjoy yabona njalo and masisela sincula ngesibani not ba like ku Friday kuselwapi inhlungu lampilo so umuntu ongahalela usebenza naye international arcade so for me ingwenye benifuna usebenza naye nguRick Ross and yababhlungu inhliziyo yami xa ndibona uQuesta I remember nsisho kubana ngibona uQuesta ethatha emfake kasi la abantu abanye ekuthiwa I'm so happy sisa story uyothenga isong uRick Ross uyenza ngebomu futhi emkhukhwini esiphasa sasekhasi amajita achebayo amanye la athi le Rothman ngathi nguRick Ross and of course bekumele betho because abam expectanga